Kata si di waktu angka tahu makdap peko Nabi Isa. Nabi Isa, bisakah engkau mengangkat saya menjadi muridmu? Wacyo riki kenro ki melau wacyo riki. Makanya bisa makan jasa. Pemilu mau mak guru ria napa sih disaraku? Aja mak boleh, yang wacit dia. Aja mak boleh urusan makan minum urusanku. Asal kamu insyaallah. Tapi cik di bawah. Aja mak boleh. Cica bordu mak boleh. Selesai persahabatan. Wah. Pemakai itu pada tojok karena sebelum melanjutkan perjalanannya lepa di nyolok meliroti telu. Puranang lepa meliroti telu malalan ni maliwasa lepang ikosa dena salo emanre. Nah bagai ni roti ale cik di tawamu cik di ponre cik di perbekalan nanti perjalanan selanjutnya. Melo tulu gak pada kakak kalau minum ko salo onrang roti cik di kagama malai lariangi lo minum Nabi Isa sisana pura minum lisu ni lanyak mana roti lanyak roti di. Makutane Nabi Isa sila surang wasa suruh komonrangi roti lo ke roti kada bisa ni kan male roti kada bisa padahal alena mamma manang tena melo mengaku tapi ini Nabi Isa makar mak balai makomoro jokana akhirnya maliwasa sih narapi tengah nala gaga ni semandre tiba-tiba engka anak jongan lalo dipanggil dengan izin Allah. Kelebihannya Nabi Isa bisa berbicara dengan binatang no liare lo kome Mada peyeronangi anak na jongero materu liu opo sakde Nabi Isa materu lego gualonna kemudian dipanggang pada nanre ini masuk Nabi Isa tadai podangi sahabat na sahabat alamaning te manang itu buku-bukunya itu isi-isi itu nale buku-buku na nalapo na pak depungan dengan membaca asma Allah bismillah tuoko ternyata tuo pe menangero anak-anak rusairo anak jongero lari pe mata tangana la natane sahabat namitan ya kuasan na pung Allah taala nak kada wita ni matapan no pung Allah taala matapan na utade ko palit ni gamale roti desen de pa namilo mangat joka si narapi si salo liwat lowana de kaga jembatan na makada siero nangero pangikut na pusaka lah makadang kagalalaw dia teke atap bano yang penting matapa ko kapan ni basal kaku pakapak jam matamu dengan membaca bismillah tiba-tiba kau kusoli salo matik hera sinangero anggota naro makutane Nabi Isa witan ya kuasa na pung Allah taala witan matapa no tatambe tapaku Nabi Isa utane ko ni gemale roti dewi sang ne panamelo mangaku joka sih apa yang terjadi lepang ko tangana la male batu-batu na pasilama si bata na patie na pancaji telu gomboi bismillahirrahmanirrahim anca julawat ko manca julawat pogang mitanya kuasa na po Allah taala mitani ni kan male roti dewis panamelo ko make pele tare bage iya ulawangnya ci dia tawaku iya si dia tawamu maka remaja ini kenapa itu nggak tahu sih dia nak kada ni kan nange male roti awanam menai nange roti maka dah iya male napa emang aku tadi remaja Allah subhanahu wa ta'ala maca ini Nabi Isa ko maka itu masarana lau cacat nasi aku pak beleng meleparu alaman sisanya we materi nyawana na parikarun nange ulawat telu gomboy makomoro jokana si dupai parampo dua parampo newa si dupa materu lai ritu lai yancang harta atau nyawa ika letane maka daka atau makomoro berdiplomasi akhirnya dapat keputusan daripada iya mate iko manyama lebih ketoma sahabat tar lau bantu kemancing parampok na malemak jama-jamamu apa silenga tu ko dua mo si bawa na rekod telu kita tame kuatange nalakalan nero parampok oke toma sahabat nah apa yang terjadi meruat tanah maliwasan na suruh si di parampok loko tengah na kote loko mali nasi kuning loko mali nasi bungkus yeron nangero tarion ragi di wilayah si pak dua yeron nange dua maka jakalan na macakania maka damatu nariko nga taka popole mali nasi bungkus alame mano balo-balo lopo langsung mubampung alona ate yeron nange lo mali nasi bungkus liwa pajana rota nakalan na maka demelo katarai racu
Ipupurnan remato na si bungkusin na mati, ama na malilawang Apa yang terjadi? Ang katungan ni takap po din rahmati Allah. Matarulay bambu cako-cako na matelen na di tempat. Sisan na nange Mario nyawane ron nange duwe matarumana da si kuninge. Napay si tangan nakaramanan ni Allah na si bawat tanah mak busa-busa tibo na matarumate. Dia gagam malilawang Lala Nabi Musa, apa yang dia katakan? Inilah perumpamaan orang yang cinta dunia, terlalu membangga-banggakan yang namanya kehidupan dunia. Akhirnya din rahmati Allah, si cocok ada nasa tomotata, ceceng brimulana, canga-canga di tengana, sapu ripala, capakna.